Okay. So, basi wihangane ko ihanganye na mbere. Umfasha aho njyamo basi ndaro. N'imisi mike nyanduke. Uburuhe mfise nibwahera nzogenda. Ndarushe ndananiwe. Mfise ibikomere, mfise umwana mu ntoki. Basi ndonke naho ushobora kuryama nkaruhukira. Bebe. Oui. Mwamikazi w'icyari ry'umutima wanje. Ubushoboka mu ndaro. Ntabwo nabana n'uwo mugore ngambaye imanzi tubabiri. Icyo tumva niki? Tanga amahoro. Ndibaza buri kimwe cyose urakizi. Kugera ku isaha je ntabwo ubasha gukorora ngaha je ndavuse ko no guhindaro. Umwamikazi yavuze kandi avuze je ndabyubahiriza. Soka. Rimwe. Soka. Kabiri. Vyumviye ko neza basi. Ntaco kuyumvira gihari kuri jewe. Ntuntera induru. Ndifuza ko nta n'umubanyi yomenye biberenga kubera ko buri kimwe cyose urakizi. Ikintu kwibutsa ntubaza kawo nakamwe mwino nzu. Uranyumva neza? Sibi impuzu. Kibe buri kimwe cyose nicyo mwikuriye. Indaro naguhaye yaheze. Soka. Ujye umuryango. Ntunere imbabazi. Hano. Ote munsi. Uhirembirwa. Tabora ryo. Reka gutera imbabazi we. Umviriza. Ngigizira koza. Kwije umutwe neza. Shira Nora. Mushira rere nawe yumve kuntu ruyabimeze. Asomna dasinziriye nta hema. Bebe. Wabonye umunezero ari nkereye. Wari uyu. Wigeze uma wewe. Nta n'umutima ufise. Byiza rero nta mahoro nanjye narayaguhaye. Ndaguha umwanya. Yawe rufise ubwenge. Bakwiye kumubaza ugeze ku isaha. Duha amahoro. Wo bukoze. Sibyo bebe. Nibaza buri kimwe uracumva. Sindagukeneye mu buzima bw'iwanje. Abagore nzabagore. Arabyaye ntugase. Mana yanje ari nk'ubundi ajahe n'umwana sinzi buje kwa Abeli oya sishaka gukomeza kumubera umutwaro Bro, sawa rero. Sha fresh kweli. Burya rero abantu barabonana cyane. Kidahura n'imisozi. N'abantu barahura. Kuko twese twari dufise nyene ishaka
cyane ryo guhura nubwo ibintu byari bya telefone burya rega telefone ntabwo nubwo umuntu umuziti ifoto yiwe ndayizi ariko utaramubona ubu nyene utamuzi ntubumuzi arega amara mu bisanzwe yiva ifoto ntabwo ibesha jewe burya ukuntu nakubona kuri Facebook ku mafoto yawe nsanze ari kumeze sinzi je nimba wambona nanje ari kumeze oya niko arega twebwe kenshi abahungu ntibikunda gusarisha cyane kubera ko nituri abakobwa kenshi nibo bahinduka kubera ko kenshi bakoresha amasinapu bagakoresha ama TikTok bagakoresha ibindi bibuga bituma bihindura isura zabo ariko twebwe abahungu usanga kenshi turi gukoresha telefone zacu kandi tukazana foto naturelle aho dutandukaniye ni hamwe ahantu utaze mu menyera ntuzamenya ko ari mugufi cyangwa muremure nico cyonyine gusa nawe ubundi haba ari wa wundi none usanzwe ukora ugenda uzana impuzu cyangwa ugenda Tanzania cyangwa uragenda ukagumayo ukazigiye kinini giheze mbanje nko gutemberera umuvyeyi kubera ko je kuba ndi hariya bivana na life naciyemo ubuzima bwino bwambereye bubi niyo mpamvu nisanze hariya cyane hariya niho hatumye ubona ukundi rero niyo mpamvu hariya niho ndonerera ubuzima hano nkaza mu rugo kuraba umuvyeyi nk'ubuviseho no mujama wewe urumva ibyo ni ibintu byotuma uko ngarutse sivyo bituma mfata iminota miremire cyangwa igihe kinini kuba ndi ngaha ushatse kuvuga yuko ubunye ugiye kumara igihe kinini urinde ngiye kumara igihe kinini mu kugira ngo nsubirayo ariko hari anye mugiye kurondera ubuzima hano nkagaruka karibu rero mu gihugu cyacu nari kumenga nashitse washitse urisanze nizere ko ibintu nagutumye wabinzaniye akazigo narakazanye ariko wewe umuzigo kubera kuri muhira ako twabonanye ni byiza cyane kandi nishimiye guhura nawe Justin abantu benshi mu gihe bavugana kuri Facebook ntabwo baba ari serious bro niyo mpamvu ushaka usanga baravugana bigaherera ngaho ariko kuba je nawe twahuye nta wamenye kubera ko ikidahura ni iki kujya misozi ikidahura ni misozi sorry yeah allo bit Isa uze okay poa na kibazo ndaje mwenza ndakushikiriye sawa okay Justin man sorry uzimene ko bimeze rero kuri ibyo we turavugana kuri phone ukuntu tubonana kugenda guha umuzigo nta kibazo karibu rero niho tubana mama kandi mama Bit. Sawa. Wewe neza. Yego, nawe. Cyameze neza. Hama mama. Amo bamwita Aline. No mama afite ibibazo byinshi kandi cyane. Uribuka ryari gihe naringiye kuri wa mugenzi wanje. Ujya ahantu naciye numva za komiduru amufashe.
ndinjirayo ndamufasha kumutwara kwa muganga tuvuyeyo inyuma yaho harabaye ibibazo byinshi umugabo wiwe nova ageraho namwirukana ubu tuvugane isaha ubona agira ni nayo mpamvu namuzanye ngaha kugira abaraje gutuza ngaha ashyira ubwenge ku gihe igihe ibibazo byiwe bizohera azoca yigiye ingwano kwanza shaka umbwize ukuri ujye mugore ntiwahe kandi ntumpende icyo tumvise ajya ni ikibi kuba ndakubajije si ukuvuga ko ntabyumvise mbwize ukuri ujye mugore nuwahe mama ikintu nakubwiye hajyanye niko kuri norenza ku byo nabuze ahubwo rero niho noba ndakubesha ibya nyabyo mureke agume ngaha haba ibibazo byiwe none bitwaye iki basi bitwaye iki iyo aba ari wewe jewe iki ushikiwe n'ibibazo nk'ibyo umva iva je ndi umuntu akuze mfise ubwenge ntushake kumpenda uko nababonye birashika mukaba mwaragiye hiyo mukakwegwetanira hiyo munzaniye umwana sivyo muca mufata mufundikanya ibinyoma mushaka kumpenda mama umugabo yamwirukanye afite amagogwa menshi sinzi biki sawa reka nizere ibyo uvuze yuko ari byo nimba ko kuzigufasha abantu bagoye ngaha mu Burundi bangana gute genda wegeranye uzane muri etaje ko twebwe twubatse etaje turera genda wegeranye imfuvyi zose cyangwa abagowe bose ubazana mbegaho ko dufise ibyumba bibiri hakaba hari icyumba cy'iwawe n'iciwanje ujye mugore azorarahe ndakumva kandi ndakumva cyane gusa ikintu nakubwira kugira uzofasha umuntu ntuzurinde kubaka etaje rero gufasha umuntu si ngombwa ngo nzobe mfise ngama etaje ngo nzobe ngo canke iki nakubwiye ati niyaje kuba ngaha sivyo icyo utatangura ngaho nikiye basi ndiwe basi ndamuhebera iki wanje nzoze ndarara muri saro amahorara mu cyumba cy'iwanje nta ngorane n'imwe ariko Jesse numva kana hari icyo bitwaye kuba ari ngaha sindamushaka mu nzi wanje ibintu mwayazina mu mawa byose niko ndabyumva rero nibyangoye neza kandi sinifuza umuntu abera umutwaro yego waramfashije n'uburacifuza kumfasha kandi utanze mugabo pe hapi reka je mbandanye ndondera ahandi hantu ushobora kuja kuko sinumva ko nohaba mu mutekano Aline mama wanje ndamuzi cyane kandi twabanye igihe kinini kenshi na kenshi ibintu nk'ibi biramugora gutahura byihuse kuri ibyo rero ntibisobanura yuko kuba atabitahuye mu mwanya kandi azobitahura ugira amahoro utuze wowe uzicara ngaha kugeza ibibazo byawe n'ibyahera uze wigire niwagira amahitamo yo kugenda gusa uzobwiye ariko kuri ibyo mama wanjye ntiyo wumva kukumenga dushatse gufata nabi ahubwo haguruka tugenda kwereka icyumba cyawe Iriza rero sinshaka ko umuntu unyubira mu biharuro uvuga icyo kintu uruvuze Iki nyine gamvuge. icyo nyine Nashaka ndakivuge. ikivuze Mashashe ndakubwiye. Nukuri numva umutima wanje wishimye. Ibintu nari nararose ibintu nahoze nifuza. Kuvyuka ndakubona pana byo bintu byo kugenda wongera ugaruka uza kundaba ya. warabyumvira bikagusiga Nabyo mbya bikansiga ariko wonye numva ngiye cyane.
wowe mbikubwira uzi ko ari burage ariko je mba ndi seriye bo sheri sinzi ko nabikubwira ko n'urya mugore yarananije sana urya mugore nashoboka urya mugore ndasoma stoke umengara vidura atwari nimba atwara ntumbaze umugore ibyo kumva ngo arashasha igitanda wana kurya usasa igitanda ugacumenga twokifotoreza ko nje nje ndagisasa neza reka ndyamye mba numva ntobyuka sibanga ngiye kumena vraiment urya mugore aragona ukamenga ni indege jewe nigira muri sarage njya kuryama yamaze kwikangura aragona ukamenga na kamoteri urexagera narabuze n'umugore nazanye cyane ni groupe naguze nje twari tuberanye ariko wewe Imana ntabwo icobero kwere umugore nujya kuraba umushyitsi je simva nga sheri kene kaje nje kumuraba ereka nturi umugeni ubugeni bwaraheze karibu gendura karibu murakoze bosheri uyu ni wa mwana akubwira madame yabyaye hanze urabona arakuze arakuze umusore turangana yego bro yego bo nari nje kuraba Aline sinzi ko namubona bo jise Aline ntawe ukibarizwa mu rugo kandi byiza ntibazanye no kutumwanya wawe muramurondera ngaha nanjye naramubuze nimba ntababangamiye yoba yagiye bo icyo kibazo kukimbaza biragora ko ntucishura sinzi wagiye nabonye atekera ibye byose aragenda be oui bebe sawa cyane ariko wa mwana we kubera icyo utumva ndakusiguriye nakubwiye Aline nta kiberezwa mu rugo kandi nawe niba ngombwa ugende nk'umuntu wumva kutazongera kugaruka Aline ngaha uzomuronderera ahandi ndakurya musigara amahoro sawa sha atesha mutwe ntibabura ntageze nk'ubu yavuye aje kuduhiriza umunsi aje kutukura muri mwanya twibere muri mode twibereye mu gahita ibintu byari byose twari twiryoherewe satani Aline Oui. Nakwereke Bizaba ni byiza umwana ari Mwana yajyana. ni byiza hama hari utuntu urazanye nafite duke nubwo bitabashije ko ndabona ari kugurira wowe gusa urabe ko ujya muri umuhungu wawe Twiza bakaba. Kazi gucagura bagerageza kuba umubyeyi. kareka je nk'ivyo wowe biba byagenze gute ndabyaha Kotse kweli. Ntabwo mugeshi. Sikosubiza bakuru. ahubwo wowe turabutse basubutse turabutse kubera ko abika umuzu Cyane. nizere ko umunsi winjira muri iyi nzu
waje ufise uwo mwana gusa rero aho bigeze ukwihangana kwanje kungeze ahantu ndagusabe uhaguruke uko nyene umeze umvire mu nzu. Mama uvuze gute? We Iva simvuge nawe ngo uvuge utegerezwa kubahiriza ingingo njewe mba nafashe kuko iyi nzu we ntufasha kuyiriha sinzi ko ngaho ntahuye ntubone wakuze ngo uce ushaka kuduza ibitugu wicare ngaho uhore hama nawe wa mugore we ndagusabe uhaguruke n'utwo duhuzu baguhaye natwo ndakwatse usohoke. Ari hagarara ngo simvuge. Wa mugore we yuvarize uwo mugore agiye turajana. Iva ugomba umbwire yuko ugomba usige nyoko yakuvyaye ukurikira umugore utazi. Aha rero bice binyereka ko bimwe wambwira atari ibyo ahubwo ibyo nari niyumviriye ariko kuri wowe n'uyu mugore murakundana wanashimangira n'uyu mwana niwo mwana wawe wa mbere kuko sinumva ukuntu wonsiga ngo ukurikire umugore utazi. Mama wowe fata uko bishaka ariko kuri si uko wowe wiyumvira gusa biratahuritse ufite uburenganzira bwo kubyumva uko bishaka wewe ariko jewe neza na neza uraza ubuzima nabayemo si bwiza na gato. Rero nanje iyo mbonye umuntu atari mu buzima bwiza kandi nshoboye kumufasha ndamufasha. Kuba naratanguye kumufasha ntegerezwa guheraheza kumufasha. Ari netugende.